Wey'ngane zakwethu ngibingelele, nayi inkinga ebhekene ney'mpofana. Hheyi, impofana iza ingenelwa amanzi endlini. Yabona uma kuthiwa-ke ingenelwa amanzi endlini kusuke kusho i-Kaizer Chiefs. Ngicela uma ungaka-like u-like uma ungenankinga ungifolowe. Yebo mfwethu, njengoba nazi-ke ukuthi kule game le ebedla kuyo ne-Sundowns, uFoster akabonakalanga, wayengekho. Isizathu esenza ukuthi abengekho vele sonke siyasazi-ke, kwakukulimala, yabo. So, say'buza sathi uGwesa uphi-ke lo mfana omncane lo ebesiy'tshela ukuthi uzobe khona-ke naye kodwa kwasiphatha kabi-ke naye singamboni. So uDakhuz-ke wakuveza-ke lokhu ukuthi-ke hheyi lapha ku-left back yakhe hhayi kubi kumbuleka embeswa. Kumbuleka embeswa akanaye u-left back esikhuluma nje. UFoster kulimele ngane zakwethu makushiwo. Vele-ke uhlezi-ke ney'nkinga zakhe-ke uFoster siyamazi kusuka kudala-ke, ukulimala-ke into zakhe. Into esiphatha kabi kulo mfana omncane-ke lo ebesesithembele kuye-ke ukuthi-ke hhayi uzongena-ke athole i-game time ngokukhulu nje. So naye kubi kuwukuthi-ke naye umfana omncane uthintekile-ke, uthintekile-ke umfana asazi kuzoba into engakanani kumfana kodwa naye kuthiwa-ke umfana uthintekile, yabo. So njengoba nazi-ke omako-ke balimala kudala-ke behambile baya le kusizini ya be-travel-ile nje yabo, balimala lapho kumako namanje akukalungi, akukalungi lutho. So kusabheda kumbuleka embeswa nakhona. Sibuye usize la kuShinga-ke, uShinga-ke hawu nakhona-ke ngane zakwethu njengoba nazi-ke kumbuleka embeswa-ke nakuye, yabo. So nakuye kubi uShinga lokhu alimala lokho-ke ngiyacabanga niyakhumbula, angisazi adlala nani, lokhu alimala from lapho azange abuye alulame umfana omdala. No-Cross-ke njengoba nazi ukuthi u-Cross naye walimala, walimala. Yabona ukuthi lapha kwey'mpofana ku-left back kumbuleka embeswa ngempela y'ngane zakwethu. Angazi ukuthi kumele kwenziwe njani-ke uma kunje, ubani esomthatha noma sovele sesigcina sidlalisa yena uPulemudi lapha ku-number 3, yabo. Sodlalisa yena uPulemudi ku-number 3 ukuthi abambe leya position ngendlela e-right. So iy'ngane zakwethu asike silinde sibukeni ukuthi mhlawumpe njengoba kusesenebhrikhi enyana mhlawumpe bangabuya sebe-right la ma-Cheetah, asazi-ke uma kuwukuthi into yabo ayikho serious ngaleyo ndlela leyo. Asike silinde sibuke ngoba nje i-Chiefs izodlala nge-26, maybe okungenzeka oyedwa wabo lapho uyobe sekulungele ukudlala asazi. Hheyi, yabo asazi iy'ngane zakwethu, asike silinde sibuke-ke ukuthi kuhamba kanjani. Danko-ke iy'ngane zakwethu, hhayi nibe nobusuku obuhle bafowethu, danko.